Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Presiden ka Voice of the People Party. Uba Arden Mila Basayomwan. Ubalongru MLA Jokanong Krem Constituency ulanang yo jingkershan syuk na kiseng balang. Hadin bola mi syakmat bandawa ya ka sorkar bahkan penbaik ya ka baha thungkam thungjam. Hapo ka jilla lingba ka roster system jong ka reservation policy. Mentang kenti ka Confederation of Riboy People. Hapo ka jingalam jong working president uba Pateng Mersing. Kabalong kawai ni kiseng balang na Riboy district kabla mi syakmat ban ai ka jingkershan bupura. Ya uba Arden halor ka ni ka jingdawa. Bat hak jingnya keren bagi lapat hai kubor hak live way terik luber arajar arpulai. Uni unang elam ka seng ula kunturu ya ka sorkar jela bakadai ban penbaik nak mardor ya kene kam kenang bakayok kam yok jam. Hapdeng kinong snong jong jela kan omlong ka banok siliang. So dari sini nak kalian pergi ke CORP, kau dah kau lagi seng halang apa kata mereka. Iwan hari ke sini berpau segi press di media. Mana kalian kajungi ni wan ya kapan pensegau segi pajak juga beri banyak terap. Bah hadin bagi lagi bah kadon kerja keren apa assembly yang beda bah roster system. Dan kalian kajungi ni ai kerja kersan ya wena ya boleh jungi nang apa rilum kasih jentia iba Arden. Ni iba ke sorkar kalamut menterikam ya kena roster system te nak kalian kajungi ni ai kerja support yang boleh boleh balai keren apa assembly. Hak beda bat kena roster system. Dan kalian kajungi seng iwan ya kapan persya ya kerja penterikam ya kena roster system nomor bagi iba lada penterikam no mentah ya kena roster system kadon kerja kita ya keberi henjuk truk. Namar ngi iba kalano lupa kata-kata rajur kalano siapa dilum garo. Tinggi iba kerja keduk jam kini si mamenta. Jadi ndak kenal nak kalian keseng kemudian nak jing bak klik namta gari bak jai penriu. Ngi ngiwan ni keban persya ya kada roster system ke ba mut ban pelong aino akan ke state ke jongi namar kerja kita kada ngi jai penriu kasih. Dari kenya ke population ibun bagi kasih henrai garo guna henrai lada petrikam yang kene ka bah ukambun ugaro bandio. Jadi nak kata-kata nak lagi beseng kaya yang ngurim. Ya kapan ai ka jing support ya uba Arden. Lada ong ba mana kene ukuran apa dia ong ba ngihap ban mi sa surok. Nak kalian jungi ka seng ngilaklong ki baridi. Ban ya mi ilang sa surok. Ban ya persya ya kene roster system kat bakam kat bagi 4 penbiang. Ha ka bede. Ya kabha tungkam tunjam nang napok kabilum kasih ke jongi namar ngi iba ka tak sisa ladakin petrikam no mentah-mentah di penpau se ke sorkar ba nak kalian jo ka CORP ni persajur ya kene ba ni kerpat ya ke sorkar ba kadai ban da snabha ban da primha ba kane bayang lang equal ba ni kasih ba igaro kadai kata ka jing persegau ke jongi bat sakawai ni kwa ban kerensai segede biseng malang kiba napo rilum garo kiba persya makiru ki persya hagabai dei bat ka jingris jongi ba Arden ni gede isu ngingi supwa manong ngingi no persya ya kata ka jing persya ka jongi hendai ni penpau ba lada kaya berlang bat ukasi gantia bat ugaro kata ngingi kloi ban ya kersan hendai nyu iba menta kata kam ya biang ka no siliang dinda kata